Slavko, da smo tu duže, vama bi bilo lijepo leći ovdje u pličak. Ovako kako ovaj čovjek leži, tu je najljepše dole ležiti. Ovdje je bilo dijete. Ne, tu gdje je čovjek ovaj bio. Baš u moru, ali u plitkome onako. Do kad hoćete? Da. Si napisala tamo. A ovo je plastika. Kojo? Ne. Tu sam ja, tu je jedna se... Otpala je. Tam je bila, tamo kod one rupice. I s druge strane se vidi da je plastika. Da.
Trzaj. Baš ćemo napraviti platon dole na... Pa ja sam ti rekao već prije da bi mogli pristanište. Ljulja mi se odmah. Ovo je gore. Možemo otići mami do Marine, zadnji dan kad budemo išli. Može. Struju doveo za puniti, valjda. Kako to je ovaj restoran ispod nas? Mi se tu odmah kupamo. Gorski restoran, tam je kraj. Gle gore po onom oblomku napraviti gore ove ploče. Pa da, to misle gore. Žičaru iz vrha do dole Da. da naprave. Pa ne znam, položaj, rep. Ono, ograda tamo. Da. To janjce čuvaju. Da. Da. Vidi, nema gdje napraviti kampove. Gledaj, polja. Ma dobro znam kupiti, ali može država napraviti. Ma da.
Opa! Hoće ovo novi će biti. Pa, no. To bio grad.
Vidiš?